Siyakhuleka emakhosini siyathuba kuzo zonke iy'ngelozi enazalwane ezembethe. Sishaye isandla phezu kwesinye siyanamukela kuleli khasi leli. Yimina ingane yamakhehla ozalo likadonga likamavuso, ngiyingane kantshosho. Bantwana bamoya, bantwana bamvele enqaka, namhlanje bengisacela ukuba sikhulisane ngezambatho ezimixed. Namhlanje sizokhulisana ngokuthi izambatho ezimixed uyihlaziya kanjani inkulumo ephakamayo. Bantwana besithunga, bengisacela ukuthi uqondisise ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ufuna ukuhlaziya, ake sithi ijazi lakho, impulampula yakho, iduku lakho, isiphika sakho esiba namakhala amixed, kumele wazi uqale ngokuthi wazi ukuthi umbala ngamunye uchazani, ukuze uhlaziye inkulumo yesambatho ophiwa sona. Kwamele uhlazile, uqale ngokuhlaziya umbala ngamunye wesambatho ukuthi uphakamisa yiphi inkulumo. Athi ngenze isibonelo ngale jazi ngilifakile. Ngifake ijazi elibovu elinesiphika esiyelo nesiphambano esiyelo. Ukuze ngazi inkulumo ephakamiswa yilisambatho sami, kumele ngiqale ngihlaziye ured ukuthi ured uphakamisa yiphi inkulumo. Ngihlaziye uyelo okuso lisambatho ukuthi wona uchaza yiphi inkulumo. Angazi uma siyazwisisana. Okay, athi ngiqala ngalesi ngesimbethe. Ured kulesambatho enginikezwe sona, lo red engiwembethe uyalwa, isambatho sokulwa, isambatho sokuvika. Uma ngiphakamisa ured, mina donga likamavuso, ngiphakamisa abalozi bami, amabutho ayelwa aphinde avike. Lesambatho sami ngisinikezwe yikhehla, inkulumo efakazela ukuthi isambatho engisembethe ngisinikezwe yikhehla yilesiphambano esikhulu eside esingemuva kwejazi lami. Yebo, isambatho engisimbethe siyalwa siyavika, kodwa silwa sivika nje. Umnikazi walesambatho yingelozi eyayikhuleka. Yes. Inkulumo ephakamiswa yilo umbala ophakamisa lo nkulumo phezu kwalesambatho uyelo engiwuthola esiphixeni, uyelo engiwuthola esiphambaneni sami esingemuva. Yazwa yini? Isambatho sami ngisihlaziya kanjalo ukuthi nginengelozi. Umnikazi walesambatho ingelozi ekhulekayo, ingelozi enolaka, ingelozi esheshe iziphakamele izinto, ingelozi ethanda inhlazeko, ingelozi yomkhuleko. Yebo, ngalesambatho ngiyalwa ngaso, ngisifaka uma ngisempini kamoya, ngisifaka la khona ngifuna ukuvika zonke izimo zikamoya nezimo engiyithola ngikuzo mina ngane yamakhehla. Uma ngiphakamisa lesambatho sami, ngiphakamisa ingelozi eyayiwumabiza sabele, iphika ngani kuzo zonke ingqinamba engibhekana kuzo zonke ingqinamba engibhekana nazo kwelikamoya. Ngizophakamisa lesambatho ukuze ingelozi yami yokulwa iphakama ngomkhuleko. Inginikeza lesambatho ukuthi ngiyisembathe ukuze kuzovuseleleka lamandla okulwa nalamandla okuvika amabutho engihamba nawo. Angazi noma ngiyakhanyiseleka njengoba ngichazile ukuthi uma ufuna ukuhlaziya izembatho ezimix, ijazi lakho ufuna ukuhlaziya kodwa manje kalinawo umbala owodwa, umbala ngamunye uhlaziya separately ukuthi uphakamisa yiphi inkulumo, bese uzokunikeza i-idea yokuthi
ingabe leli jazi leli yiphi inkulumo eliyiphakamisayo. Uzokwazi ukuthi ngalendlela engikufundisa ngayo uzokwazi ukuthi wazi inkulumo ephakamiswa isembatho, kodwa angeke uzowazi umsebenzi wayo, ngoba isambatho nesambatho sinomsebenzi waso, sinomnikazi waso. Kuyomele uliphahlele ijazi lakho, ubacele ukuthi cela ukuthi bakukhanyisele ukuthi leli jazi lakho noma lesambatho sakho sisebenza kanjani, kwamele usiphakamisa kuphi. Yabo njengale jazi engigcokile mina ngeke ngalifaka uma ngiye emanzini, kalisile ijazi lokuthi ngingalisebenzisa emanzini mina Donga likaMavuso. Mhlawumbe wena ungawuphakamisa ured, uthola ukuthi wena ezakhe idalwa ziyavuma ukuthi usebenzise emanzini ukuyophakamisela abantu izinto zabo. Kimi kalivumi cha. Ijazi lami leli engilifakile mina ngiyakwazi ukuliphakamisa uma ngiyehlane. Uma ngiyehlane ngisuke ngisempini kamoya, ngiyolwisana nezimo zikamoya, ngiyokhulekisa bonke ubumnyama obuhaqa isizwe ngaphansi komthunzi welanga. Lesambatho leli jazi engilifakile njoba le-red ngiyakwazi ukuliphakamisa uma ngiya entabeni, ngokuba mina ngiphathisiwe amanzi, ihlane kanye nentaba, kodwa kangisoze ngalifaka uma ngiya emanzini. Akusilo oloke emanzini. Okay, asingenze esinye isibonelo. Ngifuna ukukucacisela ngezambatho enginazo, ukuhlaziyela zona ukuze nawe uzokwazi ukuthi mawusekhaya uhlazike izambatho zakho. Okay, nginejazi elibovu, half red half ingwe emhlophe. Okay, izembatho singaphiwa izambatho sibe babili, uthola ukuthi mina nawe sinengwe emhlophe, kodwa mina Donga likaMavuso eyami ingwe emhlophe ngiphakamisa emanzini, cause iphakamisa isimo samanzi kimi Donga likaMavuso, ngenxa yokuthi ngimbethe abamanzi, ngihamba namakhosi amanzi. Eyami ingwe emhlophe iphakamisa umndawe wami, umndawe wamanzi. Eyami ingwe emhlophe iphakamisa ubukhosi basemanzini. Uma ngifake ingwe yami emhlophe ngiphakamisa lo mina Donga likaMavuso. Kwenzela izakho ngifuna ukukhanyisela ukuze nawe uzokwazi ukuthi uhlaziye ezakho izembatho. Mina Donga likaMavuso u-white kimi uphakamisa inyandezulu engihamba nayo. Ingwe emhlophe kimi Donga likaMavuso iphakamisa inyandezulu engihamba nayo. Mina Donga likaMavuso ngihamba nenyandezulu emhlophe. Right? Noma ingekho mhlophe kungasiyona yodwa ngeke ngize ngibalule kunye. Okay, asike siqhubeke ngalokho. Mina ingwe emhlophe kimi iphakamisa inyandezulu engihamba nayo, engipha igunya lobukhosi bamanzi ngaphansi kwamanzi nasemanzini. Mina Donga likaMavuso ngengwe yami emhlophe eblack and white amanzi ayangilalela. Yangizwa? Ngiphathiswe amanzi ayangilalela. Anginandaba ukuthi ngaba uluphi uhlobo lamanzi, amanzi ayangilalela ngenxa yokuthi nginobukhosi bamanzi, ngihamba namakhosi amanzi. Inyandezulu abanye baye bathi inzuza, kodwa mina esithunyweni nangendlela engikhuliswe ngayo esigodlweni sikaNtshosho nasesigodlweni sikaDonga likaMavuso siphakamisa igama elithi inyandezulu. Yes. So umnikazi wejazi lami eli half red and half ingwe emhlophe elinesiphika esiyelo ingelozi leyo eyayilwa. Le jazi lami ngalinikezwa ngangisempini, kwaba ijazi lami lesingaki, ijazi lami lesithathu. Ijazi engaphiwa lona ngoba ngangisempini kamoya, ngisempini esimeni somndeni engiphuma kuso, ngenxa yokuthi engiyikho kakwamkelekile, engiyikho owami umndeni kawukwazi kawukwamkeli kabahambisani nawo. Bangipha leli jazi eli half red and half ingwe mhlophe
ukuthi lempi engikuyo izidalwa zami zikwazi ukungilekelela ukuthi kangiyilwe. Half ingwe emhlophe uphakamisa lo nkulumo yamakhosi amanzi phezu kwesimo sempilo yami naphezu kohambo lami. Bese ured, half red usaphakamisa yona inkulumo ephakamiswa yilesambatho, ured walesambatho ukuthi ngihamba namabutho, ngihamba nekhehla impunga. Sho ukuthi le jazi esengilimbathe ke eli half ingwe emhlophe and half red ijazi lempunga. Yini ephakamiswa lokho? One, red lo enginawo half red impunga leyo, because red uphakamisa amakhosi. Wake wabona wena amakhosi ayinomuntu wesifazane? Mina ngawabona noma kweyamile ninje cha. Kusuke nje kuyimpunga amakhehla nensizwa ezomabiza basabele iphakamisa lo nkulumo leyo. Isiphambano sami esikhulu emva ejazini lami eli half red half ingwe emhlophe liphakamisa inkulumo, lisaphakamisa yini inkulumo yokuthi ijazi engilimbethiswe lona elamakhehla. Uyelo usaphakamisa kona ukuthi ingelozi yami, ingelozi umnikazi waleli jazi, umnikazi walesambatho lezi, ingelozi eyayikhuleka, ingelozi ethi uma ilwa izimpi zikamoya ilwe ngomkhuleko. Okay, ake sihlazike asike sithi uphiwa ijazi eli half yellow and half blue. Yes, okay. Inkulumo yejazi eli half yellow, angisho umsebenzi wejazi, ngisahlaziya inkulumo yejazi, inkulumo yesambatho. Yes, ngihlaziya inkulumo yesambatho esi half yellow and half blue. Okay, unzoqala ngamdongana kamavuso uhlaziya. Okay, mina kimi half yellow half blue, kimi yellow kimi zokuhlaziyela ngendlela ezimbili ngoba uyellow no blue uyahlukanise kabili. Uyellow kimi uphakamisa ingelozi yomkhuleko. Uyellow kimi dongana kamavuso uphakamisa ingelozi yokukhanya. Uyellow kimi uphakamisa isishingishane sesalukazi. Ishingishane sesalukazi esasiphakama sivuke einzulwini zobusuku, sivuke sikhulekela ukukhanya. Uyelo kimi uphakamisa abamanzi, kungasibo nje abamanzi kuphela, uphakamisa zonke ingelozi engihamba nazo ezaphelela emalwandle. Uyelo uphakamisa isishingishane sesalukazi esasikhuleka, esasingazwani nokungcola, ezizwana nenhlanzeko. Uyelo kimi uphakamisa isimo sesalukazi esasikhuleka ngamanzi, esasikhuleka ngomkhuleko, esasiphakamisa iwasho, sivuke ekuseni sihlambulula ikhaya, sikhuluma ukuphila phakathi kwekhaya. Uyelo kimi. Bese ublue wami kungaba u-royal blue or u-navy kimi, yabo, because uyawuthi uma ulibone leli jazi leli eliba uyellow isikhathi esiningi eliba uyellow and blue lithi kalibe royal blue, kodwa u-royal blue wakhona udimile uthi awube navish, yabo. So kimi ke u-blue, either it's navy blue or it's royal blue, kimi u-blue uphakamisa isimo samandla ezulu. Ngo-blue mina Nyandezulu ngidonsa phezulu, ngidonsa amandla phezulu, ngidonsa isimo samoya phezulu. Owami ublue uyakhuluma, ublue uvuselela amandla engiphiwe wona kwelikamoya. Owami ublue ngiyalwa, ingelozi engipha lejazi ngoblue balo iyalwa, iyakhuleka, umkhuleko ikwazi ukudonsa phezulu. Ngalo blue okuleli jazi lami uyanginikeza igunya lokuthi uma izulu liza kabi liphazima, ngiphumele ngaphandle, ngiyonxusa, ngiyophaphatha, ngithi akumusa ukuthi izulu lize ngalendlela elizwa ngawo, nginxuse, ngikhuleke, ngidonsa amandla phezulu ngalo navy bluish or royal bluish kimi Nyandezulu. Okay ke
enye inkulumo ephakanyiswa ublue and white uthi esikhathini esiningi ublue uphakamisa izidalwa zakoyise. Uma bekunikeza ublue baphakamisa idalwa zakoyise la ozalwa khona wena. Bese uyelo esikhathini esiningi kubantwana abaningi bakamoya uyaye uphakamise idalwa zakho zakonina bakho. Isikhathi esiningi umunikezwa leli jazi leli eli half yellow and half blue. Kusuke kunokuxokozela phezulu kwesimo sempilo yakho umntwana kamoya. Kwesinye isikhathi uzwe kuthiwa wena ubangwazi idalwa. Bese idalwa ozembethe zikunikeza lesambatho esizoba half yellow and half blue. Ukuhlanganisa lezi dalwa zakhabonina bakho nezidalwa zakoyise abakuzakalayo ukuthi kazimusa ukuxokozela phezulu kwesimo sempilo yakho, ngoba uma kuxokozela labantu obambethe kweyakho impilo kakuzukuba khona ukuthula nokukhanya. Bese bakunikeza lesambatho lesi esi half yellow and half blue ukuhlanganisa izidalwa zakho zihlangane zibumbane phezulu kwesimo sempilo yakho, ngaphezulu kohambo lakho nangaphezulu kwengulo yesuno, ukuthi mabamusa ukuxokozela mabahlaliseke ukuze wena uzokwazi ukuthi umsebenzi owazalwa ufumbethe, umsebenzi owaphiwa wona ngamazulu umbathiswa amandla okuphilisa abantwana bamoya, okuphilisa abantwana bakamvelinqange ngaphansi komthunzi welanga, uzokwazi ukuwenza uholwa zidalwa zakho zakoyise okuzalayo nezakonina wakho okuzalayo uqobo. Okay, sekihlaziye kabili. Kodwa kimi mina Donga likaMavuso cha. Ngasi ngelelanga sihlaziya sikhuluma ngalezambatho nesalukazi esingikhulisile uNtshosho uNtsele kaLinda Mkhonto. Yes, ikhehlele ngikhulisile. Ngathi mina kuye ngumlanjwana mina ngumlanjwana kwazi ukuthi uyihelo kimi ungaphakamisa izidalwa zakonina ongizalayo bese zihlangana nedalwa zakoyise ongizalayo ngokuba mina ngiwumlanjwana. Useselithi ikhehla elingikhulisayo yazi kwelamathongo ukuthi izinto kazenzeki ngalendlela thina esinokuqonda ngayo kwelabaphilayo, ukuthi ngoba mina ngizothi ngumlanjwana idalwa zakoyise idalwa zakoyise ongizalayo ayikho into engihlanganisa nabo ngokuba kwelamoya kakuphiswana. Bese lithi ikhehlele ngikhulisayo uNtshosho, wazi ngani ukuthi izidalwa kwelakamoya kwelamathongo izidalwa zakathwala kazihambanga zaya edalweni zakashabalala esibayeni sakashabalala zayophaphatha ukuthi bantu abadala siyaphaphatha, siyalazi icala lethu, siyazi ukuthi sonile la nala nala. Kodwa namhlanje sizophakama nalesiphiwo esifisa ukusinikeza umzukulwana wethu. Yebo sinecala, yebo asenzanga kahle, yebo kasiphelelisanga, yebo inkomo zenu mhlaba zange sikhiphe noma kasenzanga kahle empilweni yesizukulwane sethu. Kodwa namhlanje siyaphaphatha ukuthi nakhe siza nakho. Siyacela ukuthi nizivumele ukuba semengame simuphe lesiphiwo esisiphethe. Wena wazi ngani ukuthi leyo nkulumo leyo kayizange iphakame kwelamathongo uma wena idalwa zakho zizokunikeza isembatho esi half yellow and half blue bese uniyayiphika lenkulumo yokuthi kuhlanganiswa lezi dalwa. Kodwa mina Donga likaMavuso namanje ngisaphika ezami izembatho iphakamiswa lenkulumo. Ake ngithi uchezu kancane fana namakhandlela izibani isibane esiyelo, indlela mina Donga likaMavuso engihlaziya ngalo sihlukane kabili naso isibane esiyelo nesibane esiblue. Isibane esiyelo uyasiphakamisa. Abayontwana bakamoya mabephakamisa isibani esiyelo basuke bephakamisa ingelozi yonina yakonina.
ingelozi yakoma wakho la uma wakho azalwa khona. Mese uBlue wabo baphakamisa ingelozi zonke idalwa zakoyise. Yes. Zakoyise okezalayo. Cha kimi mina Dr. Kamavuso phakami lo nkulumo. Kusengenzeka ke mntakamoya umntana Sithunywa ukuthi mntana kaMvele Nqangi ukuthi uma uphakamisa uyelo kuwe kube khona lo muzwa onawo ukuthi namhlanje yazi ngifisa ukukhuluma nazo zonke idalwa zakomama ongizalayo ukuthi Nkosi yami zakomalume ukuba kaziphakame. Uyakwazi ukuphakamisa uyelo isibani esiyelo uma ufuna ukuxhumana nezidalwa zakonina okuzalayo. Mase siza esibanini esiBlue. Uyakwazi ukuphakamisa isibani esiBlue ngenhloso yokuthi wena ufisa ukuxhumana nazo zonke idalwa zakoyise okuzalayo. Uma kukhona inkulumo ephakamayo ngelesibani esiBlue ephakamayo ukuthi ufisa ukuxhumana nezidalwa zakoyise okuzalayo bese uphakamisa lesibani esiBlue ukuze uzokwenza le communication lenkulumo phakathi kwakho nalozo zidalwa. uBlue noyelo ke inkulumo yabo ihlukaniseke kabili. Ngiyaye ngithi mina Dr. Kamavuso uyelo mina nguphakamisa uma ngikhuluma nezidalwa ngizihlanganisa zonke, yabo. Izidalwa uma nje angeke ngize uma ngizophahla ngiphahle uma kukhona inkulumo engifisa ukuyiphakamisa ngifuna ukukhuluma nazo zonke idalwa engizaziyo nengazazi engizembethe nezingangembethe ngiphakamisa uyelo. Bese kimi Dr. Kamavuso uBlue ngiphakamisa zonke uBlue umele isithunywa sami kimi Dr. Kamavuso umele isithunywe ngihamba nazo zonke ingelozi engizembethe. uBlue kimi uma nguphakamisa ngiphakamisa abamanzi, phakamisa ingelozi yami yokukhanya. Wonke lamakhehle engihamba nawo nezalukazi engihamba nazo isiphiwo sami manje engihamba nazo uma ngifuna ukukhuluma nabamanzi mphakamisa uBlue. Uyabona ukuthi kuyaye kuhlukana inkulumo kimi yezambatho zami. Mhlambe ungawuphilela umoya uthi uma ulalela uphilela umoya, kodwa kwesinye isikhathi akuphakama inkulumo efanayo. Yezwa mntana wami, akuphakama inkulumo efanayo, kodwa nje ukukhanyisela mina sengikhanyisela ngolami uhambo ngendlela engikhanyiseleke ngayo ukuthi uzothi wena uma ulalela mhlambe nawe ungawuphilela umoya uzwe lokho engikushoyo ukuphilela. Njengoba ngikhanyisela nje nakuwe isazofika eyakho inkulumo, ikakhulukazi umsebenzi wokuthi isembatho esithile umsebenzi waso ilokhu nalokhu, yabo. Okay bantwana bami, bengisacela ukuthi sihlaziye isembatho sami. Nginesambatho esi-half brown and half ingwe black and brown. Okay, asiqale ngomaroon. Angithi uma uhlaziya isambatho uhlaziya uqale ngombala inkulumo ephakamayo. Umsebenzi waso usiyochazelwa zidalwa zakho ukuthi umsebenzi walesambatho yini. Okay, isambatho sami esi-half maroon othawube dark brown no half ingwe brown and black. Kimi Dr. Kamavuso umaroon uphakamisa zonke izidalwa zami zamanzi engihamba nazo. Umaroon kimi uphakamisa ubukhosi bamanzi ngokuba ngimbethe abamanzi. Yes, mangihlaziya ijazi lami. Shuthi umnikazi walesambatho lo ongipha lesambatho esi-half maroon and half brown ingelozi ehamba nobukhosi. Ubukhosi bani? Ubukhosi bamanzi ngokuba ngimbethe abamanzi. Ingwe yami black and brown iphakamisa inyanda ezulu esiphakamile yesibili esiphakamile engihamba nayo. Lo black and brown wami ubukhosi bamanzi kimi nyanda ezulu. Black and brown angithi. Okay,
Kusengenzeka-ke u-black and brown no-maroon uhlukaniseka kabili. Wena unganikezwa ukuthola ukuthi awuhambi nababanzi noma uphathiswa amanzi nentaba. Ukuthola ukuthi u-black and brown wakho uphakamisa u-black and brown wakho le ngelozi ekunikeza umnikazi waleso sambatho, yena uphakamisa ubukhosi nazo zonke ubukhosi bentaba. Yes, umnikazi walesambatho, lesambatho uphakamisa ubukhosi bentaba. Yena wayenganabo ubukhosi bamanzi, wayenalaba makhosi ayehlala phezulu, amakhosi ahlala phezulu ayehlala ezintabeni, amakhosi ayephakama ayokhulekela imvula, ayephakama ayomemeza entabeni, ayomemeza nomkhubulwane, akhulekele imvula, akhulekele ukuthi imvelo mayimlekelele ngesizwe sakhe, ukuze kuzoba khona impumelelo esizweni, ukuze imfuyo izokwanda, inone, kuzoba khona umnotho kunothe. Usangathi uma unikezwa u-brown, ingwe e-brown and black, uyophakamisa lobo bukhosi lobo, ukuthi le ngwele yakho iphakamisa ingelozi eyayiphila ey'ntabeni, ilwa ngumkhuleko. Zithi mayifika isikhathi sesomiso, ikhuphuka intaba iyokhuleka, iyobiza umenzi, iyobiza umvelenqanga ukuthi umvelenqanga nasi isizwe sami sisenkingeni. Namhlanje ngizokhulekela imvula. Ngiyabiza wena nomkhubulwane ukuba imvelo kayiqhakaze ukuze isizwe sami sizonotha. Yezwa lento le? No-maroon uphakamisa isimo samakhosi entaba. Yabo? Ukuthi wena uma uphakamisa uMaroon uphakamisa lezo ingelozi zakho ezaziphila entabeni. uMaroon futhi uma uzofaka lo Maroon wakho and brown and black, awuhambi ngezicathulo, uyathanda ukuhamba ngeenyawo ukuze uzoconnecta kwimvelo. Inyawo zakho kwamele zithinte umhlabathi, yabo? Isikhathi esiningi wena uhamba ngeenyawo because funeka uyadonsa phansi enhlabathini, amandla akho akwimvelo, kuyihlahla kwimvelo, yabo? Nezwa lento ngisho. So uMaroon uhlukana kabili, nengwe e-black and brown ihlukana kabili. Uma uyihlaziya wena usiyothi mawulalela le nkulumo kube khona ukuphilelayo, ubambe lokho kuphilelayo. Bese-ke le mpulamphula yami-ke inesiphambano esibovu ngemuva. Isiphambano esibovu sisaphakamisa yona ingelozi yomkhuleko, kodwa manje ngalesiphambano lesi ngiyalwa. Shuthi ngiyakwazi because isambatho sami ngisebenzisa emanzini kuyophakamisa izinto zabantu. Shukuthi lesiphambano esingemumva sikhulu, isiphambano esikhulu, still ifakazela ukuthi isambatho engisiphiwa sona ngisiphiwa impunga ngenxa yalesiphambano esikhulu esingamumva. Kusho ukuthi uma ngiphakamisa lesambatho sami ngiyosebenzisa emanzini ngenxa yokuthi ngithi ngesabanzi, shothi nginayo imvumo yokuthi ngisiphakamise uma ngiyohlambulula, ngiyophakamisa emanzini. Bese lo red wesiphambano ongemumva ufakazela ukuthi le ngelozi, umnikazi walomsebenzi, yingelozi elwa ngomkhuleko. Shothi esimeni samanzi ngizothi uma ngihlambulula abantu, ngiphakamisa izimo zabo, ngiyakwazi ukuthi ngalo red ongemumva yesiphambano sami ngilwisane nabo bonke ubumnyama. Ingelozi eyalesambatho le iyalwa, iyakhuleka, ilwa ngani ngomkhuleko ngenxa yalesambatho esingemumva sami esibomvu. Iyalwa, iyavika. Shukuthi mina uma ngihlambulula ngifake lesambatho lesi, nginamandla ukuthi wena ngikwazi ukulwela izimo zakho zikamoya. Ngiyakwazi ukuthi ngikwazi ukukuvikela kuyo yonke imimoya ezophakama phezu kwalomsebenzi. Njoba ngikufakela amanzini, uthi makuphakama imoya izolo ifuna ukulwisana nalensebenzo, nalokukhanya ngizokwenza lokho kona. Lesiphambano esingemumva sejazi lami sifakazela ukuthi mina ngomkhuleko ngizokwazi ukukuvikela ngesikhathi ngikuhlambulula, ngizokwazi ukukuvikela, ngizokwazi futhi ukuthi ngilwe
ngesimo somkhuleko kuzo zonke ingqinamba ezizophakama emanzini ngesikhathi ngizokuphakamisela izinto zakho. Inkulumo ephakanyiswa ile sambatho sami esi-maroon, half maroon and half black. Yebo, shuthi nawe usuyakwazi ukuhlaziya ukuthi mase nginikeza isambatho esino-maroon, umaroon uphakamisa le nkulumo. Yebo, izambatho ezimixed inkulumo yazo ihlaziya kanjalo. Usihlaziya isambatho umbala isiZulu sami siyala namhlanje. Uhlaziya umbala ngamunye ukuthi uphakamisa yiphi inkulumo. Usuzokwazi ukuthi ingelozi noma isidalwa esikupha lesambatho siphakamisa yiphi inkulumo. Ngiyaxolisa ngokuthi ngilebe ngimuva i-background damane ishintsha. Nginendodakazi yenza umatric manje iyabhala ama-exam damane ngixosha, so ngilebe ngicogoma-ke ngifuna indawo engizorekhoda kuyo. Ngiyaxolisa i-background damane nje ishintsha, ngiyaxolisa kakhulu. Okay, ngisacela ukuthi sihlaziye isembatho esi-half white and half green. Uma uzonikezwa isembatho esi-half white or half green, u-white kuwe ukuphakamisa ingelozi yomkhuleko. Lo white osesambethweni sakho uphakamisa ingelozi yomkhuleko. Wena unamandla okukhulekisa izimo zabantu zishintshe. Wena unamandla ngomkhuleko nje uwodwa ungahlanganiswanga nolutho wokukhulekela izimo zabantu zishintshe. Uhamba nengelozi emhlophe, uhamba lokukhanya, unamandla ukukhanyisela abantu ngalo white osesambathweni sakho. Yabo, uma unikezwa u-white amandla akho asemkhulekweni, never doubt that amandla akho asemkhulekweni ukwazi ukushintsha izimo ngenxa yomkhuleko. Umkhuleko wakho uyaphilisa, ukwazi ukuphilisa abantwana bakamvele nqangi ngaphansi komthunzi welanga ngalo white osesambathweni sakho. Wena ingelozi yakho yalo white lo iyakhuleka, ingelozi emhlophe ekhulekayo. Bese ugreen osesambathweni sakho uphakamisa ingelozi nakhona yokukhuleka. Kusho umnikazi walesambatho ekhuleka ugreen umele abamanzi. Ngingazi noma mhlambe kukhona ongaphakamisa enye inkulumo kagreen. Uma ukuthi khona inkulumo oyaziyo ephakamiswa ugreen ngaphandle kwalo engizoyisho ukuthi ugreen ingelozi yomkhuleko ekhulekayo, izalukazi lezo ezikhulekayo, izalukazi lezo ezikhulekayo. Ugreen uphakamisa zonke izalukazi zamanzi ezidondolozayo esizweni samandawo. Yabo, kwabamanzi angithi sinomndawo. Ugreen uphakamisa izalukazi ezikhulekayo. Ugreen uphakamisa imvelo. Ugreen uphakamisa impumelelo. Ugreen uphakamisa ukukhanya. Ugreen uphakamisa inhlambuluko. Isikhathi esiningi mabekupha ugreen, wena unamandla okuhlambulula, unamandla okuphakamisa izinto zakho. Ugreen umele abamanzi. Right? Shuthi wena ingelozi kupha lesambatho ingelozi emhlophe, ingelozi ekhulekayo. Iphinde uma iphakamisa isimo sika green ikunikeza amandla amanzi. Ngalo green wakho wena uyahlambulula, uyaphakamisa, uyakhulekisa, uyakhanyisela. Ngalo white wakho ukwazi ukulwa nezimo zomkhuleko. Umkhuleko nje wakho ungasenzanga isiwasho. Umkhuleko wakho uwodwa man, ukwazi uqaqa izinto. Yabo, uma unikezwa isambatho esi-white, half white and half green, noma isambatho sakho sino-white mese siba no-green, noma uma isambatho sakho sinalo mbala leyo nje, in general inkulumo leyo ephakamiswa yileyo mbala yaleso sambatho leso esi-half white and half green. Bantwana bamoya, bantwana bamvele nqangi, yebo kake ngize ngikwazi ukunikhanyisela ngayo yonke imbala.
kodwa ngifuna ukuthi uma ufisa ukuhlaziya inkulumo yesambatho sakho, hlaziya umbala separately, uhlaziye nga-111, bese uzokwazi ukubona ukuthi yiphi inkulumo ephakamiswa ile sambatho ophiwa sona. Umsukuba yilivi lakhe, ufuna ukuthi ngathi ungabuza umuntu ukuthi nginikezwe ijazi eli-blue enolayini abamhlophe, lichaza ukuthini. Hlaziya u-blue, uhlaziya u-white, uhlaziye izinto oyitholayo kuleso sambatho sakho, ukuthi ngabe linejuba, ngabe linenkanyezi, ngabe line-half moon, ngabe nesiphambano esincane, uyabo. So uma ufisa ukuhlaziya izembatho zakho kumele uyihlaziye separately, imbala separately, bese igcine usuhlanganisa, usuthola ukuthi kahle kahle inkulumo yale sambatho ephakamiswe ile sambatho ilena. Bese ake sihlaziye izimpawu ozithola esambathweni. Ngiyacabanga sengisho kaningi ukuthi uma uphiwa esambatho esinesiphambano esikhulu ngemuva, lapho kuphakama ukuthi umnikazi wale sambatho lo yikhehla. Uma uzoba nesambatho esizoba nezinkanyezi ezincane, yabo, cishe uzobona nesami ukuthi sikhulu kanjani. Uma isambatho sakho ophiwa sona sizoba nenkanyezi encane, leso sambatho isambatho sesalukazi, isambatho sesalukazi. Uma ijazi lakho noma isambatho sakho noma i-staff dress sakho noma yini ophiwa yona izoba nesiphambano esincane, noma zingaba u-6, noma zingaba u-30, noma zingaba u-100, lezo iphambano lezo, yazi ukuthi isambatho sakho umnikazi waso yisalukazi, isembatho sesalukazi. Uma ijazi noma isambatho onikezwa sona sinesiphambano esikhulu, leso isana ukuthi umnikazi wesambatho yikhehla. Okay, ake sihlaziyeke. Uma isambatho sakho sine-half moon, leso sambatho inkulumo ephakamayo ngaleso sambatho leso ukuthi eyakho ingelozi kunikeza leso sambatho iyakwazi ukusebenza ebusuku until midnight. Shuthi wena uyakwazi ukusebenza ebusuku, ungathatha lesambatho lesi asithi uyophakamisela abantu, mhlawumbe uyofaka abantu abadala emzini yabantu, kazi umgaba right ngiphamisa, uyobafakela khona, uyobafakela abantu abadala. Then uma isambatho sakho sine-half moon, siyakunikeza ilungelo lokuthi wena ungakwazi ngale sambatho ukusembatha, usebenze ngaso until midnight. Shuthi wena uyakwazi ukusebenza ebusuku usembethe lesambatho sakho. Ingelozi lekuneza lesambatho le iyasebenza ebusuku, isebenza ebusuku, isebenza emini, but until midnight, until 12, after 1 chaza ukuthi vele because about until 12, after 12 vele sekusile. Yeah, ingelozi ekunikeza leso sambatho lezo isebenza imini nasebusuku. So uma unaleso sambatho leso you work, asikulimit isambatho sakho. Isambatho, uma-ke isambatho sakho sinejuba, uyabaphahlela-ke iy'dala uhamba nazo. Singiyacela bantwana abadala ukuthi vulani iy'ndlebe zami ukuze ngizokwazi ukuthi ngizwe iy'nkulumo zamathongo, ukuze ngizokwazi ukwamukela nokulalela imiyalezo eninginikeza yona. Yivuleni iy'ndlebe zami ngesimo sikamoya ukuze iy'nkulumo zeni zizokwazi ukuthi ngikwazi ukuyihlaziya. Konke nikushoyo ey'ndlebeni zami nje bakhala ubuthi ngathi kukhala iyona, ngizokwazi ukuyizwa, ngizokwazi futhi ukuyithula ngale ndlela enifisa ukuthi ngiyithule ngayo. Nabama abantwana bami, vele nqa sesifikile esigcineni sesiqepho sethu. Please like, comment and share with your friends and family. Ngiyathemba sikhanyiselena ukuthi izembatho uyihlaziya kanjani. Ngiyathemba kuzokhanya, ukuhlobe kube kuhle, kube mhlophe njengehlabathi zolwandle. Imina ingane yamakhehla ozalo kaDonga likaMavuso, ngiyingane yaNtshosha. Amango.